9, Cardinal Newman yn erbyn Bro Edern. Cae 10, pitch 10, Llanddeilo Berwas yn erbyn Bro Ddydd. Cae 11, pitch 11, Maes Teg yn erbyn Gwyr. Cae 12, pitch 12, Whitchurch yn erbyn Bro Morgannwg. Cae 13, pitch 13, Pont Cawl yn erbyn Bryn Teg. Cae 14, pitch 14, Holbwrdd yn erbyn Plas Mawr. Don't do that. It was a skull dive that. Good point, Sada. What a fair! Well, they both are. Get him. Come on, Al, get him. I do it, yeah. How would Jack think if you just needed a half and then to 14, please? Are you call a conversion after that? Louis! Huh? How should you from the casino try back in that please? Yeah, they call like mix or like flavor inside.
contract. Right the bear. Turning drive. Go Jake, go, go, get him out Brooklyn. Cadw dyfnder ni nawr. Dyfnder boys, dyfnder, faint y fe. Boys, blindside! Oh, go. Boys, blind! Go, go, get him out. Go, guys! Lovely, Jesse! Offside! Well done, I did great. If they hadn't gone, it would have been 26 all. Huh? Hale! Dry arm, Elliot! Bill, come on, in front, go! Go! Come on, go! Pass! Jake, Dwylo! Dwylo! To Evan, Brooklyn! To Evan! Lucas. Mi fydd yr ail gemau yn dechrau yn 20 munud I 11. The second games will be starting at 22:11. Ar cae 2, H2, Glas Mawr Cwm yn erbyn Bryn Celynog. Cae 3, pitch 3, Tredegar yn erbyn Green Hill. Cae 4, pitch 4, Llanillen yn erbyn Chwae Baclen. Cae 5, pitch 5, Gwendraeth yn erbyn Cwm Rymni. Cae 6, pitch 6, Bryn Tawe yn erbyn Maes Teg. Cae 7, pitch 7, Bryn Teg yn erbyn Hwlffordd 2. Cae 8, pitch 8, Cas Gwent yn erbyn Bryn Gwyn. Cae 10, pitch 10, Glan Taf yn erbyn Gorllewin Caerdydd. Cardiff West. Cae 11, pitch 11, Geled Bechgyn, Cwm Rhondda yn erbyn Bryn Tyrion. Cae 12, pitch 12, Cyfeis yn erbyn Ysgol y Pant. Cae 13, pitch 13, Cynfig yn erbyn Green Hill. Cae 14, pitch 14, Llangynwyd yn erbyn Maes Gwendraeth. Caeau 11 I 14 yn gemau bechgyn, caeau 2 I 10 gemau merched. Os ydych chi'n neud eich ffordd i'r caeau yn barod I ddechrau am 20 munud I 11, so hynna mynd. Diolch yn fawr.
Tackle! Wide! Hands out! Buscari! Hands, quick! Hands! Hands! Go on, go! Yes, Take a paycheck. Darius, the shows, Darius! You got all the full cards already. Pitches 9 and 10, yeah? Yeah, pitches 9 and 10. Referee is quite a lot. It's possible because I referee. You were saying it was Rich Harris' son? Yeah. Gary Harris. What position should you play in? Boys, go on a knee! Going on a tail! Four, I reckon. The nudge! Yeah. Felly, gym ein nesau am 20 munud i 11, the next games will play from 20 to 11, ar y cae 2, pitch 2, gym yn merched, Plas Mawr Coch yn erbyn Bryn Calynog, cae 3, pitch 3, gêm genod, Dyddiga yn erbyn Green Hill, cae 4, pitch 4, Llanisian yn erbyn Bai Baclen, cae 5, pitch 5, Maes y Gwenteraeth yn erbyn Cwm Rymni, cae 6, pitch 6, Bryn Tawe yn erbyn Maes Teg,
Cae 7, pitch 7, Bryn Teg yn erbyn Hwlffwrdd 2. Cae 8, pitch 8, Cas Gwent yn erbyn Bryn Gwyn. Cae 10, pitch 10, Glan Taf yn erbyn Ysgol Gorllewin Gaerdydd, Cardiff West. Gemau bechgyn ar cae 11, pitch 11, Cwm Rhondda yn erbyn Bryn Tirion. Cae 12, pitch 12, Cyfeis yn erbyn Ysgol y Pant. Cae 13, pitch 13, Cynffig yn erbyn Greenhill. Cae 14, pitch 14, Llangynwyd yn erbyn Maes y Glendraeth. Caeau 2 i 10, pitches 2 to 10, gemau merched, girls games, caeau 11 i 14, pitches 11 to 14, gemau bechgyn, boys games. Pitch day, ready, go fast.